nang tung ke bang pot nang churu lo asi ke dam tangar ni 18 April Karbi Aronbarim Armu Chingrum amei do haso Aronbarim Armu Chingrum amei ke jasemet Aronbarim honghari atuma phansi kibipi ase dake nimalam se jethan to emethangan nimalam se jethan to la pen la song bong pen news reporter hai hui dum nang kar ju sita me ason ka preka alam ben ar jui ase la solong ki thak dun ijaga monitum ijaga media tum media bang edit pro ma twist that la song si theklong lo ase la so media ki twist bang ke hada theklong lo ijaga anim religion tum hana group tum han target that la song si theklong ben dak paklang pon lo Aronbarim lukhimon hon paklang pon lo seta Christian aputhak paklang Christian aputhak kan nili ningje ade nili chini pame la so bang karbiang long Nimbarim dum dale media ke claim dali Karbi tu long ko an ma nim gitu latum an ge media claim po social media long tak kado kita dulu apen la no son electronic media puno print media puno lage Karbi khayan si involve lo Karbi khai lage nim ka prek dum da dulu posi nili chini lo ija ka lam ingje lo te press atu media tum ta sentiment do kok thai setelah songbong benang para sedami nili ni metanga nim kan kecepat he jo ni pen ijak lam ningje lo labang phire repin man se ni ningje lo la pen aku nili ningje ka hinu da kali ni ka prek ningje ban akan nim an pin rim bon pe kopi sikit heklong mah la so puthak se ningje lo la so puthak social media long penan reaction do lo counter reaction do lo do bo part of human nature lo human life lo ke kadu we munita amethanga nim afan ka defense lapen offensive kilong lahai dupo lagi itu misi Karbi tung ge punon sita me non mari tung cipudami pute Hindu pen Christian duman well organized ada organized religion anim ge ang para ge Karbi non Aronbarim chorkli jo fijo to honghari bule cipunon Aronbarim bule cipuno dala bangge non ma developing stage lang Aron kimi tu na developing stage lang, Arlum cogu tu na developing stage lang. Apo si konani pini ningge te juno dak, selang no dak, char juno dak kasondo. Setami isi lam bangili kadu we se in principle chini se keme. Karbi tu manim du udahai, duang bong setami Karbi tu isi basic foundation bang Karbi ke plan ko bang lagi commonly kadu we ta chini pet ning. Lapen isi bang Karbi culture setame religion na basis pen langnam de si Karbi itu naki planceng itu man six schedule ku kelong ipop recognition nang kipi tribal schedule tribe pula so recognition nang kipi hola so basis abang atiri bang kado weta ning cibi si kemi lapen religion na tu dam tuju lo plote lage kapre ka konsep do thupo Hindu dong ke plan kaprek Aronmi dong ke plan kaprek Arlong Chuhu dong ke plan kaprek Christian dong ke plan kaprek lagi human evolution long nang religious line pen celang lo ke lagi hala puche damre projeta nang lijong si Karbi tang te Karbi pura da hala Karbi ke plan wek atiri wek bang nang recognition pineng jaseme di sidam nang itu Adam Masar pura da lagi bongchin bongkrok do wek po bong sisa bang lagi ili kapreka metar pian Adam Masar pute lage aha bara long rido aci so ceprek pacet do seta overall lage Adam Masar pute piso pangri lo piso ke hang lo lasi kape ke religion tu memang se Adam Masar kudam mote ada in spirit ke Adam Masar kang tur bang hola bang ridam de lo welong bi harlong bi la kana ko tirthe ke Karbi tu nim long ke hempu pen mukrang hempuang jir pi pen mukrang kacipangri mata Adam kang turhan lo keceng si lo la harlong bi welong bi takali ate mukrang aphan rasinja phan ke pangri han lo keceng si Adam Masar lo lasi hola so basis pen ili langdam lo te Africa religion to mangke Adam Masar kupera unnecessary controversy che wan we rang piso pangri pangdon po thang aki juno dawe lapen nili Adam Masar po atum tipu pulo den itu nge bongchin bongkrok doek nang pola pen non owe kimi non modern la so thinking bangke bongsi saka we delo kipipe tum dopik lo nobody rejected
pipedat puseta so adam sarlong kadu ita dunpe laban kapre religion nungke bongchin bongkrok en idat puseta adam tang thu raudelo pusila ke hala lang litungke khoton ben do po sangperati bor do po noglang ati buk do po kalian de hala lahai lo banta do po pose hala bangke piso pangri pu lo te la ke itum dak ang class of interest avelu itum ciduet lasi lalu si lapen aku hempu pulo de hempu ki plang do posi pini ningkan suri sine suri hini ne chini de seta oral history lang namu de pre history lo posi more than 5000 years ho de la pre history lo Asi prehistory long oral history ke non puta recognize as oral history ben ke kroyan nim ningkan suri popen hempu pu nang irbom laben aku nang irbom apa si non het amhang ki tek ki patek a religion atu pining ben ningkan suri ini pining ben ningkan troke betu alang tung arna mamena ba ci amen ci en e ci ir emat hempu ban pu nang enun lok pu bangge lage chok chede Yahudi si Karbi tum ke thek rewe religion aputhak ningje bangawe social thinking aputhak ave philosophy aputhak kamatha bangwe hut bangke lage wangme sen no dume sen no seta nono bange la kali de lasi nono bange lason no Karbi religion culture and identity po amen pen edum pu lang plalo te peni de hayang na seta ahormu bange atiri kupima la sikiri apo se atiri dum long po de lahai ke doek po chirim wek po ase bangapan ki pu paralam nang ase lokhimon po te lokhimon man pathe ve no hempu pathe po de lage Aronbarim honghari tuma arnam hasi bakpon log lo Jesus phanse ta me lata hempu po de lata Jesus plang play aku ningkan suri thoma prang ate 2000 years melang Christianity po de la so bang hala hempu kan en pon lok lok te la da Jesus bang secondary mandet po ase laso bang imena ni matowar bang sedamre po de la bang tong bang se bang awelo la penili Karbi etum nona por Karbi tu isibet ki duya por hot Karbi Kangjang Terang bang lason statement ki pi bang Karbi tu ban ka cetak po bang ni phana koina ngapilo ise news channel lo asi laso nangki koi bangke kalang lo mini alang to perceptive ke lang ni phanang koi lo athe ni litau one sided way ni ta ni methang ani man su chung on choji laso nim da ching hon bole ne kapre kan ni ma phan ke lang sele ta kali ka heje ni in principle sining je jasemet hindu budam na hindu bole daily tongge caste system dam vek nang po jongsi nang li hindu dun lo pote hindu lo caste system ke bang lage nilile ke pu gale lo lage bang a system hindu to system bolo Indian caste system bosi bolo asi ke chengsi ke brahmin bolo priests and academics Kaustria ke warrior and kings Vaisya ke merchant landowners Sudra ke commoners peasant servant laben untouchable bolo te outcasts of caste sweepers latrine cleaner chainongaring lum lahai tum hasi follow jasemet Karbi etum ke low caste lo posi lowest caste lo posi according to Hindu bange itum han Aronbarim atum han Karbi etum han ke Brahma keng chingmi den se amhang ke thek nang ke man akhai tum lo posi lage caste system lo itum han nang pu tani likroi kre komane tum kroi thai Hindu ke krom tum koi thai ni likroi kre dim mangi people lo ade Karbi ke plang do posi Karbi ke plang long la hai alam ave Karbi ke plang long Karbi tom long komane tibuk tip de to haku tibuk tip the gitum la pule tibuk tip pola mali la pen seru roy lek kadu hoitai litum tip thek sata honari pupe ason thak si kapre itum hala ching ke salam atum han ke itum ge chainoring lumbu itum pupe mate la haya class division itum ave Karbi dong long haki cheng bena non puta class division oi setanang Hindu biji krong lo pote Hindu caste system long nang li kroi vek nei labeng itum schedule tribe tum pulo de labang ke schedule tribe ke Hindu da kali caste system long ka kali posi schedule tribe long itu man la so puru long sinang thap thol la so puru bang itum satisfied kali makalang poke itu methang se chema thapo kumani chok chedat kumani peni ledet lahai ke part of human life opot dobompo lamki lampong dobompo
So how you deal about society to society, community to community, arong pen arong, ahawar pen arong, kosong si itu masong bong, lamki lampong cipawi malagi itu Karbi yang bong lang. Lasi lahai lo religion alam pen ijahak tum coloring pi bang ning oila. Alang litu methanga ka religion alam cipuno nilipu thai pen ni tum nen methanga religion alam cipupo lage puthai lasi ni laso statement. Jasemet itinar ni Aronbarim Armu Chingrum amai juddar pinili statement ki pinili nohok ta bang apa nak ki juno ka hinu nili kupon pe Karbi ke thagalam nili ningje je dheni li bangi Indian system kupi mahala sike ningje Indian system nong dos dolo posi la bangka rules of the law of the land go bangke joka deny nelo lake nang six schedule area ki do muni non schedule tribe area ki do muni non schedule caste area ki do muni non plain district long ke do muni no lage law of the land ke kadu go phande applicable la si chuhet parliament along wak border kenya issue hut na so bill na yong si indian no na parliament along arun kroi na ko ati parliament long si law sola ni parliament alam kroi krip na india do de na lo program jino ko azinilihin ben no ma tong se ko jasemet la controversy ke wana di mangga alam kpk mode nili counter also statement le typically nili clarifications kipi also clarification kipi lo kumane yong se apo penge ani oi thulak ko de lagalam tumalam mo seda nili pui mangge what is there lagi dupo also things sedang ko tapi ke banjiar ni sedame Aronbarim Armu ka Chingrum kangni lo dukan puthot ke dui phanda non basic preparation konbong third ke dui phanda lagi dowek ko ati akinang sort of posing itu berdobong for the protection of religion na basis prinsipon kipu mati religion na basis lakin India long sistema tensin lipu mati Hindu lo de Hindu ka sistem ni tum kroi ma kroi bini kroi data hai pena nabi ke nabi kroi nahi mati no mati itu 62 area lo council intang kring lang Karbi population isi comfortable zones itu dobong na apot India lo ngajar aron le kini cerai sudah ada 6 area bang itu majority comfortable zone dukti ke bang not applicable in 6 area itu kubong ko setelah bang cuma tanang ni Karbi itu kedudun ke Hindu state non tribal state lagi lah bang ke political economic social religion lah hayaki sungguh ini cetong lah politik apa kaselam tu masih twist dah lo. Kaselam long si twist lo ada inti pet si asitin long si kita habdun mati. Tada ni bangke kiceng aku kan ni reaction se hai. Part of la tu ma kan ni lo investigative news tu sini udam lo hai. Lang tu la ni the entire clip bang la tu investigation lo part by part investigation lo lang tu kita take down long saya lang tu cipi lo. It is for the people to decide whether Aronbarim ke kroy-kroy du mange reactive agent element ciplang ko Aronbarim ke kroy du mange la Kangjang Terang ni misen lo kusipu ko la hai ke dobek ko Aronbarim pen akaprek religion tumke STH setoklong leto ko tradakan pachin lah hai nali yes la kin Armu ke la lo itu nge schedule tribe kusita me itu nge non tribal state long sidudun mati ni mo hata ni jelo apa sih nang Hindu kirim nulok dan nang Hindu religion ating nang follow it 5 follow le pada double standard lo mati nang Hindu pada nang lihat lah Hindu atau mah India long Aron kipasi kau so teng si kroy nang ko jasa me Kristen tu sudah minority religion lo mati Muslim tu minority religion lo do orang Sikh tu minority lo Persian tu minority lo labang ke hala so teng si one Sikh lah itu ke C60 ko so level si itu C60 ke laga itu C60 hekte pura lage jukop ko langsung ke C60 lo Aronbarim matum kireng nahi kedu nahi akenang sot kali magala penap jong si ili akad duk awe entire Karbi community si 50-50 lo hi Christian lo hi Hindu lo hosuhut komalo si schedule fan defend masalah madum lagi Meghalaya sonra state long kita 62 long bom masalah malima la sidak il tum langdang nan 2011 population census lo 2011 population census lo Karbi long district religion data description percentage population data 2011
Hindu tum 80.10%, 7,66,000. Muslim atum 2.12%, 20,290. Christian atum 16.50%, 1,57,789. Sikh atum 0.04%, 370. Buddhist atum 0.65%, 6,260. Jain atum 0.4%, 397. Others atum 0.3%, 3,568. Not stated 0.1%, 1,639. Huda dang li lawan. Aronbarim napan honghari dum kunasi gildud at. Aronbarim tum nohok ka klangklai da. Honghari tum nohok ka klangklai. Ke klangke Karbi dum ngomong si Hindu tum. Aronbarim along chuhu bhokiton amani Karbi akur for Hindu kecikrong tum bolo de latum dak 7,66,000 so included lo. Muslim ka wade ji laben Christian kecikrong non ke 1,57,789 dolo. Sikh ta we Buddhist non ma da velang Jain da velang. But others the bangke 2011 yong sil tum langdang lu to te lage undivided Karbi anglong ma. Isi ke non bangke West Karbi anglong East Karbi anglong undivided hosi atumi da chuhe Aronbarim Chingrum amei lapen aku ha tuning 2024-25 long 1 lakh se semni kecitong bolo de that population nage 3,568 pugela taralang sole la kan 20,000 above dam ji lake Karbi atum Aronbarim honghari ki kroidong misconception solo ame thang identity chichini ni bolo Citok lo de chong lo citok lo honghari ke citok tu ane Aronbarim ke citok tu ane bang Hindu long pon la ate unclassified religion bina se others ke citok tu ane komani consist even matha pami pen ke citok tu mang ni mata others si citok tu ni hemo somar tu ane piso ni point po panan others si pa citok tu setami Hindu la mange itu masuk campaign la lo citan sinu social media ve posi 3,568 ane komani tu na citok tu kan Lasi laso bangke non laso Ameipi bangke di bom nang lang ko bangke consciousness awareness ke wana bangke 7,66,000 along ben 4 lakhs ke others ko bang paman unji mini lapen ke paman ni phansin ni tum chen kam deng ko ini ke ini government job puno education line puno aja le apply sitame provision matsi religion no make la animism pu bake abar sai beden Asala so finally to mahin pen pin ke claim pon dum la so lang do it is how you assert nearly 1998 pen Guwahati ke dam Guwahati ke dam hud hada downtown hospital lo form fill up lo nearly mupan nearly ke so chelang kono hada religion men ave Hindu Christian ave Islam man nearly others to kanta man hanang pulo nali ke Christian nali Hindu galu kali nali Muslim galu magali the Christian galu kali posi ni ada stop hoda because ni chini pabrang dat polo lasi lason thak si jasemet non head lang la tuning lo pining lo BJP lo membership drive dulu also membership drive long ke thome gitu BJP party lo Hindu Christian apa Islam Sikh lagi Sikh kali mana kurja ke thome gitu Hindu amar others ave mane bang akhir minang puno kaya nomor kata ni lah nim aktivis man tanda posing ni bang carjap naik posing ni bang ke ada sahaja dia ni ke membership drive NA ni thoma pika atau ada sana ni membership drive NA si imitang dah lagi cici tu take naik lah si six itu lo pun ada ni tu government ben 2002 ben ni tu 2011 an negotiation ke cici lo kasai Hada ke charity bilu nali ko an maka cici religion aputhak ka cici political power aputhak finance aputhak ko an maka cici najar ni sidak chief minister setame pangui delo ninggekan ko chief minister under article 244A pen economic financial political power bangai milina ti bomlo chok at aten 244A apa pe define thematic cabinet minister ko lamjon Asil abangke power itu mana people no governor power dan non people alang sejak kang lo ko long ta long ko aku that is the only option to keep Karbi Anglong di Mahasau in Assam governor power yang si nang pipi Assam apangke Assam chief minister yang si governor power nang pipi perlu de
lason hangju bangke lagi Assam Chief Minister jogre nang chu sita lagi theglong be ko chitong long be posi at least moarnisi Karbi atum hanta 244A pijokji pukalang dum cicini so pipir ko dala hai bangke jakong bangke tangka jakong kono political jakong kono ekonomi jakong kono la bang pibong nang ko pusi alang kacisik la si Chief Minister ninggi kang lo posi la bang ho itu political sarson ke dubong mo kita kupi ma gelong en bom nang ko lagi itu mun itu job isi gelong dim nang se job in ko long lo to pilo ga hindo ga to war 1 kilometer se salang on dim ben 100 kilometer salang on der to pilo ga hindo ga hospital itu dispensary na chiki mun ben non nage model hospital long photo ke tum kim long pilo ga hindo ga asi Karbi to asar lam thedo UPDS tum na si ke do government de negotiation on la kan Karbi tum ka to ko na la so mentality ठीक से के me la bangke lang chun chot thek ok chot thek han su chot thek ko Armu bang ili chu bom inkrang bom develop bom whatever resources itum do la so resources pensi ili ke chipa do bom bom dam bom na ko mula point of time na son bangi population Karbi itum non bagi itum ke 5-6 lakhs of population and 9 lakhs of population below 42% sedo Sela Moarnisi la son ba 42% is the population do. Lata tribal population. Moarnisi la son apor wangi de Karbi atum bang above 50% above 60% but itum ha kaddu go ke los tang apor ni tum chilong ni. So that let that not be too late asi Karbi atum. Family planning abang ke anutin da rimre ra. Main abang ke itum ke democratic country long head count. Head count long yang si itum ifuka welo lo de politics power pang itum kisunna. Kumama population count, kumama head count tum hala tum si power da ko election ta hai ko. Asil la bangke Karbi tum population che badi bang generally pil lo kaddu go ita bang buru tum na denga lo dimasa tum na denga lo jengkia tum na denga lo khasi tum na denga lo garu tum na denga lo. Asil akhai kapre tum na so seriousness and ben na so ke denga yo ni ben pini la so ke nan sot apor do la si Karbi tum anu tinda Karbi yang long han na li peni contribution si pi bo de politics pen kali economic pen kali education pen kali dugo la haita avi pufana ne seta nang biggest contribution ki pige nang population department lage immediate 10-20 years ang bong Karbi population non ko an ngedo so 10 times pa bat lo te lage contribution ke tenai lo Karbi kai pen ke lan inje pen si ni press conference bi judi ko kado